to yan in development. So halos yung ground floor medyo kompleto na. May mga FDAS, public address, ayan na guys, mga nakakabit na sila. Yan. So yun, pakita sa inyo mamaya yung mga video nung loob, yung improvement. Ayan guys. So, konti na lang magamit na natin tong Bicol International Airport guys. So mamaya stay tuned mga kabogs. Taking yan, tapos video OTR and text agade. Okay, masama so guys, so kanina nagpicture na tsaka interview kay Sek Tugade guys. Ayun.